Kaj se dogaja? Delamo. Kaj si počela? Šta si radila, Urška? Spavala. Sigurno? Ja. Nešto si radila? Nisam. Nešto si ti radila, nešto sramotno. Nisam. Da te sram nije. Ni me sram. To bomo stran bacili. Onda je ta boljša. Malo prebranac, bit će prebranac. A ne, Seinfeld. Pa onda malo Seinfeld pogledamo svi skupa. Kramer, would you hold still? I can't do this if you keep moving. You sure you don't want me to take you? What are you doing? Kako fino, da to? That is the third time. Bom še kaj si drugega naredila. Kaj, čili? Ne. A to ste naredili? Še za 4 nova srčke. Za 4 proste. Grem pogledat, da vidim inspiracija. Ja, jaz to. Grem pojesti in te ne bom počakal niti sekunde. Hey, I have done that. Danes nismo kožka, nič Ja, nahrana. jaz bi šla pol, ko to pogledala. Slabi smo, Ne, jaz bi strašni. pol šla Majkija poiskati. Ja, pa si. Pojeva in malo počitka in pol. Ja, na sprehodek da ga najdemo. Well, now we gotta get a posse together. Zdaj še pico dole. I love a good posse. Še veliko. Sladica. Za mene. No toka? Lahko. What's the appeal of the posse? The appeal of the posse? Posse has tremendous appeal. Get away from the job, you camp out, you're with friends. I mean, come on, it's a week-long game of hide and go seek on horseback. Hello, George. Hey, yeah. Come into plank. Inhale. Exhale, downward dog. Abi, ja, zelo Turn good zabi. around and come into your plank position. Hold it here. Coming into a ci deep pulse. wali Pump the right knee. celete. 1, 2, and step back. Left knee, step back. So you pump it. 1, 2, step. 1, 2, step. Knee pumps to the chest. 1, 2, step. Keep that plank position. 1, 2, step. 1, 2, step. Pump, pump, step back. Pump, pump. Zelo. Ja. Konec sveta. Ampak psi pa živijo normalno, kaj da ni nič. Danes je dan. Zatrjanje. Tam ga lahko daš imeti. Jaz sem Urška, ni Adnet, ne veste zaradi kape. Boš povedal? Moraš menjavati. Da ni dolg. Saj delam to drugače. Pa daješ pa.
A ja tako, Ne samo pač mene, k tebe. tudi sebe, obrneš ven. Aha, ok, pridem. Kam greva? Na utakmico. Evo je. Nije valjda zaplatil ulazak. Nije. A kar iz avta gledava, se parkirava pa gledava iz avta. Pa isto može, ali nema Ne, se smisla. itak da ne. Ja. Mnogo hlepši. Wow, tekmo je. Lepo presenečenje. Na? Kapo? Oh. Zdaj ti, kaj jaz malo s prstom. Tukaj sem pa jaz začel nogometne svoje pot. Tukaj. Ja, kako ti je bilo igrati? Ja. Par let. Mislim, nisem veliko tle igral. Malo drugače izgleda. Ampak tukaj so moji začetki nogometni. Nostalgija? Ni to. Res ne. Ampak so lepi občutki. Ja. Prijetna energija. Tle sem šel na prvo nogometno tekmo. Gledati v živo. Ko je igrala Krajina. Polomljevijači. To je bilo zanimivo. Nekaj sem bil koliko, 6 let, pa žoge pobiral. Kam pa greva zdaj? Čisto spontano. Guziti. Guziti. Trgovci. 1, 2, 3 prva sva trgovci. Tri. To je ful lažje. Jaz vedno pozavam na 112, 113, pa imaš še 911, pa da to je v Ameriki. Zdaj greva v center Cazina. Prazno. Še sprazno. Niti psov ni nikjer. Da greva na sprehod gor. Lahko. Ne vem, če ga lahko tako kje parkiramo. Tako obračam, ko si rekel, da moram malo Aha. obračati. Okej. Ja. A sem vam bolj všeč tako? Ali tako? Zakaj te to zanima? Zato, ker zdaj je Admir glih, kar nisva snimala, je bil en pogovor. Ne vem, ko točno je prišlo do tega, da sem mu skoraj bolj všeč začali, energijsko, z energijo, ki jo dajem, ker sem bolj kakor prijazna, ker če nimam očalkov, sem bolj Staka malo. arogantna, vzvišena, tako. To. In kako se ti počutiš ob tem? Ne počutim, ker so začali, ne počutim glih najboljš. Sicer te so mi v redu, ko so lepo očala, ampak se počutim čez druga in meni je boljš biti, jaz se ne identificiram, da sem jaz, ko imam očala gor čez. In pol je malo tako mi to zdaj, ker se bolj seksi pa všeč se brez očal. Tako. To lahko povem. In pa sem tako?
Ko sem? To. Dobro, Debelo. marš dole. Pazi, pa da si. To me zdaj spominja na tolminski Batman. Spomin zlate ribice. Fora je, zakaj jaz skozi govorim, ko je mehan otroček, ko govorim o kameri? To se pa ti malo pogovor s sabo in razčisti. Moj hočem biti simpatična bolj. Ja. Pa sej ka pes, ki začne. Ja. Sam je čuden, ne? Je bilo čuden to pri njemu, ker je bilo fake. Ali fake, če tako govorim. Malo je fake, ja? A res je malo? Ja, sej je malo nadležno. Ja, no vidiš, pa bom jaz skozi nadležna. Ker opazim, kako govori, ko pa ne bom jaz, jaz ne vem, kdo sem jaz. A jebi ga, pa vse je v redu biti nadležen v lifeu tu. Ja. Tako je, nisem še A navajena. veš kako, eni ptiči niso nadležni in imajo lepo petje. Ja. Eni so pa Tako da za vse obstaja mesto na tej zemlji. Za nadležne in za nenadležne. In midva sva nadležna. Isto, zato mi je bilo ful čuden, ker je Majki tako začel in je tako nazaj gledal. In mi je bilo tako, what the fuck, man. Tako sem bila. Ne znamo na angleški. Samo nisem rekla, sem mu poslala misli in je tako prav pogledal me in je nehal to delati, ker je videl, da ni to mi. To ni bil on je to naučen delati. To me snemaš? A me snemaš? Dobro, saj bom. Najbolj da snimaš tako, da ne vem. Ja, težko je, ker ti držim mobitel v faco. Ne snimam, sam pa še mi tako dobro. Tako mi pa še drži telefon, ne? Rad imam zakrčeno roko. Kam? Tam je. Kam greš zdaj? Na palačinke. Ampak palačinke z dimom. No ne, dimljene palačinke. Midva bova dimljena. A, še gor. Evo, v nebesa se gre. Ja. Bože, dolazimo. Otvori, Bože, vrata. Ej, lahko kje? Kaj ni tako mimo? Dolazimo. No, pa gre. A? Prav. Kam? Na stran? Ja. Zakaj? A bi je da, želiš ene palačinke? Ni mi nujno, to je zdaj presrave. Kaj to pomeni? Da nisem to... Ok, v redu, ni palačink. Oh. Evo, jebem ti. Imaš kovanec, nimam. Maš Mark, Itak že, zdaj se moramo to. palačinke, ej, res kupi, če ima. Zdravo. Ćao. Jel imate palačinke? Ja. Ja sam u teba. Daj da se tebe. A lahko sa mene skupi. Koliko dođe? Dođe jedna palačinka, dođe ono po 3. Tri dođe, puta dvije. Dvije. Ja, Ne, moje može to to onda, to ćemo ja. Jedno porciju. Jednu porciju, Da. može. Pa vodo. Dođe. Da? Kuj, tu mjesec. Skupi palačinke. Itak ne mora biti zabočaj čokolada, čisto. Ampak so pogreta, ja. Ja, itak. Dobro, jedno. Ja, super. Šplanti. Može? 4,5. 5. Hvala. Jeli? Hvala. Hvala vam. Hvala. A jeste vi odavde po naglasku? Nije, Da, on je. Ja sam iz Cazina, ona nije. Ona je Slovenija. Ona je Slovenija. Slovenija. A on je. Ja sam rođen. Fino. Koje mjesto Slovenija? Ljubljana. Ljubljana, bila sam u Ljubljani, jako lijepo. A, šta si radila ili? Bila kod rodbine i bila sam udana gore i razvela Udala? se. I razvela se.
Pa koliko imaš godina da si sve stigla to napraviti? 22. Dobro si ti to. Pa nije bilo do mene, da je bilo do mene, rekla bi da je, nije dobro. Dobro, Šta ćeš tako kako? tako je. Još si mlada, donji će život dosta toga. Ti sviđa tu? Okej, ovdje, sviđa mi se Slovenija, puno mi se Slovenija, pogotovo Ljubljana. Prelijepo mjesto. Pa imao tamo posla za gostionama, to nije problem. Na Bledu, ona je sa Bleda tamo imao. Onda pogotovo. Tako da, Dođi dođi na Hoću, hvala. A i stima? kaj? Si si dala? Ja. To je centar. Gdje imaš ja ti? Dame, no kaj? Kar hočem. Da nimam tega drobiža v denarnici, A imaš tlekam še kaj pozabo na drobiža, njega. Marko? A? A imaš še kaj majke za držati? Samo to. Samo to. Bom kupila za majke. Za majki ja kupi nekaj. Ej, Ja. a se doma še računamo? Imaš še kakšen račun? Kje pa so si račun? V avtu v predalu. A še to bo vzeti? Lepo. Po naglansku. Tebe. Ja, isto. Možda i mene. Ja, Možda, kaj je rekao za obavio? možda sam ja promijenio, možda sad ja ne znam. Ja nisam ni Bosanac, ni Slovenac, Ti si sve. sve pomalo. A lahko malo tvoje vode. Ja. Kar spi. A gremo, ker ne morem biti. Ja. Urška, kaj imaš v vrečki? Cevapi. Prvo palačinke, pa jest, ne? Da malo apetit. Malo kolica in bomo prišli jedla. Na teh stopnicah smo po Valeti prišli se družiti, ne? Valeto smo pa imeli tam nekje daleč, tam kjer živim. Boš daleč. In pa smo prišli se sem družiti, ne? Tega to imam v spominu, tako prvo na teh stopnicah tle. Kukor after party. Ja, after party je bil. Wow, a z Lahiro. Tudi Lahira je bila, ja. A ni nič ajvarja. Ja, nisem rekel, to bi mi. To moraš vedno posebej reči. Upam, da ti bojo dobri. Pa. Je? A ugasnem? Glasno?